Нова сезона, нов предизвик Вардар. Кои се твоите први впечатоци во Скопје? Кои први утиски? Pa znam da sam došao u jedan velik klub, ozbiljan klub. Ja se nadam da ćemo igrati kao prošle godine. Znamo da se je puno igrača oprostilo od Vardara, ali ja mislim da ćemo isto imati vrlo jaku ekipu i možda tako još bolje da niko ne računa da će Vardar biti toliko dobar kao prošle godine, a ja sam stvarno sam optimist i ja mislim da je ispred nas jedna dobra sezona. Планираш ли да го напуштиш Сегет на крај на сезонава? И си планирал да напуштиш Сегет? Pa ne, iskreno nisam jer imao sam još 2 godine ugovor, ali na kraju ispalo kako je ispalo. Ja sam siguran da će to biti jedna pozitivna stvar u mom životu, u mom karijeri i ja sam pun motivacije, pun želje da dokažem da možda i Seget pogrešio što je to napravio, ali nema veze. Ja sam sad tu, presretan sam da sam u Skopju, u Vardaru i jedva čekam da sve to počne. Треба да пополниш празнината на што остави Лука Циндрич. Дали може тоа да се постигне со овој тим? Pa da, svi znamo šta je Luka Cindrić i kako je igrao. Po meni on u ovom momentu najbolji srednji vek na svetu, tako da imat ću tešku vlogu da to sve napravim, ali tu sam ja, tu je i Igor, tako da ja sam siguran da ćemo mi biti dobar tandem i da ćemo voditi Vardar u jednoj uspješnoj sezonu. Hvala.